En Europe but pendon buraman lekapor. Yang sakramen tamuan naknole. Kaburam haupa badahaku bermain sim Bakhuid. Kumba balong kabamaningkong jumenta barbarabor jinam la jinam amen. En Europe but pendon buraman lekapor. Yang sakramen tamuan naknole. Kaburam haupa badahaku bermain sim Bakhuid. Kumba balong kabamaningkong jumenta barbarabor jinam la jinam amen. En Europe but pendon buraman lekapor. Yang sakramen tamuan naknole. Kaburam haupa badahaku bermain sim Bakhuid. Kumba balong kabamaningkong jumenta barbarabor jinam la jinam amen. Hakaptang pa berpon mamasim Bakhuid. Amen. Pokpa changi. Kumba hameng kalong Bakhuid kateng chomi. Anwan kahima chomi kalong kamon chomi. Hakakadeo kumba hameng. Tuayang imenta kasimam chomi balakasni. Batuma bengi kirikan chomi. Kumba girima pe balasni. Padwadala bengi shaji benshoy. Henry Tupulayangi Nagabasniu Amen. Kublay ko Maria. Kepada berkecing ai utrai berpala lekruya pada penyakitnya. Berlagu kuyo sangpo sampau Jisu. Ko Maria Bakhuid kumi congklay duai nagta cungi kenomo. Menda berkor berjinyap cungi Amen. Ngangit. Hau blay upar dan baro. Unong tau kabeneng berkekeneu. Malaw Jisu Kristus ukun mamarway jongku. Utrai sungi, ya belapun namasim Bakhuid, ya belakhan kamalia tesuti, ya belashala bin Pontius Pilatus, lasana dinaya ulia blatebya ulagya shakibaya, halasni kabalay lamimban kibaya, ulagi ushabne usham shakamon playu pardon morbaro, nang kawan pardon masyar kibay manigaya. Ngangit ang sim Bakhuid, kabalang katulig Bakhuid, hagat sisilog Bakhuid, hagat simabig po, hagat simpat kado, berkacing sukud. Amen. Pokpa bang sukud. Nga terbaha mi yang kami berkasnam, kaman sim berkacing langlay, ukun bilit somni, utrai kenrat sungi Jisu Kristus, panbiyan ng mataki po sungi, patang patay barokawe. Namar kacin shashita makadesa changu. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacin shashita makadesa changu. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacin shashita makadesa changu. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacin shashita makadesa changu. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacin shashita makadesa changu. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacin shashita makadesa changu. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacin shashita makadesa changu. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacin shashita makadesa changu. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacin shashita makadesa changu. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacin shashita makadesa changu. Tois neyangi berkote barokawe. Pokpa bang sukud. Nga terwahami kami berkasnam. Kamen se berkacing langlay, ukun bilit chomi. Utrai kenrat sungi Jisu Kristus, panberian kentaki po sungi, patang percaya barokawe. Namar kacing shashi tom kurdisa tom u. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacing shashi tom kurdisa tom u. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacing shashi tom kurdisa tom u. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacing shashi tom kurdisa tom u. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacing shashi tom kurdisa tom u. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacing shashi tom kurdisa tom u. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacing shashi tom kurdisa tom u. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacing shashi tom kurdisa tom u. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacing shashi tom kurdisa tom u. Tois neyangi berkote barokawe. Namar kacing shashi tom kurdisa tom u. Tois neyangi berkote barokawe. Kupawam sukut Ngatrabahami kami berkasnam. Kamen se berkacing langlay, ukun bilit chomi. Utrai kenrat sungi Jisu Kristus, panberian ng mataki po sungi, patang patay barokawe.
Nama Jingisynei-blei kodisajungu toisneyangi barbaroha perte. 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 Kupabam jukut nyatrwa hame ya kamer berkasnam kamen siam bercinglang-blei ukun bain zomi utrai kenwa jungi Ïukharist ban biar banta ki pop jungi bachong percaya barokawe. Nama Jingisynei-blei kodisajungu toisneyangi barbaroha perte. 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 Kupabam jukut nyatrwa hame ya kamer berkasnam kamen siam bercinglang-blei ukun bain zomi utrai kenwa jungi Ïukharist ban biar banta ki pop jungi bachong percaya barokawe. Nama Jingisynei-blei kodisajungu toisneyangi barbaroha perte. 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 Nama Jingisynei-blei kodisajungu toisneyangi
Sngi bat papang kibashito. Namar ka jinsha istama kodesa chong. Toi Sngi bat papang kibashito. Namar ka jinsha istama kodesa chong. Toi Sngi bat papang kibashito. Namar ka jinsha istama kodesa chong. Toi Sngi bat papang kibashito. Namar ka jinsha istama kodesa chong. Toi Sngi bat papang kibashito. Koblei bakhuid. Koblei bernor koblei beimsino. Toi Sngi bat patay barok away. Koblei bakhuid koblei bernor koblei beimsino. Toi Sngi bat patay barok away. Koblei bakhuid koblei bernor koblei beimsino. Toi Sngi bat patay barok away. Kaditani chonga Jingisynei-blei. Ko Jingisynei-blei ka bakrosoi nakasidam upabam chukun. Toi Sngi bat patay barok away. Ko Jingisynei-blei ka buram makrautam. Yaroi jing crowds on me. Ka jubab ngasanya hame. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka jimaya bamla shampang. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka umpoleu bakrosoi nakajimaya chonga Trinity bakhuid. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka ba amla ban shampang da kibriu ne da kiangel. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba mi ka jing embat ka jing kemen. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka ba kam kor ban ya ka beneng. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka tolong ki kam phla bat ki jing phla baro. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka ba kan thop ya ka perthei baro ka wei. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba wan hiar sa ka perthei hakador ka tin balawan dong do. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba mi na ka din mong ka do Jisu. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka ba dan bo ka do Jisu. Pada Jingisynei kam tami kinong po. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba dan haka Ïukharist bakhuid. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei haka basay ka balang bakhuid. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei haka baptisma bakhuid. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba panman hok yangi. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba sunran ya ka jing em jongi. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba kuluk yangi kam tam hatmir ka jing yam. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba aingi ka jing em ba ne junam. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba doring ka bat ni haman ki benta ka jing em jongi. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba dangi na ka ding dujok. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka tiar ka jing tela ka bamot kinok po ba e donun. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka jing lingo ki angel bat ka jing bam shampang ki rukuid. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka jing bam la shampang ki jing mayaw blei. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka basa yangi na ka jing jar baro. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka tolong ka jing suk bat ka jing keman jongi. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka bang khod yangi na ka jing sudan sya ka jing em bashisha. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka bagan thop ya baro ki mati chong u. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka phasngat chong baro ki jin thau blei. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ha baro Iyo Jingisynei. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ko jing tengan bathyang yakito ki baling amin sim. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ka jing kermen kito ki badu jing kermen. Ngashanya Ko hami. Jingisynei-blei ka jing jatha kito ki basyam jinjar. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ko jing palat na ki klam. Ngashanya hami. Ko senambat ko umbatoi na kadalo jang Jisu banlang ka thme ka Jingisynei yangi. Ngashanya hami. Ko senambat ko umbatoi na kadalo jang Jisu banlang ka thme ka Jingisynei yangi. Ngashanya hami. Ko senambat ko umbatoi na kadalo jang Jisu banlang ka thme ka Jingisynei yangi. Ngashanya hami. Father, Son and Holy Spirit, we praise you, we thank you and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for your loving presence with us, within us and around us. Thank you, Lord, for being with us all throughout this day. Lord Jesus, as we are in your presence, we humbly surrender before each one of us for your loving blessing and your loving touch. Bless each one of us. Bless all our heart desires. We place before you our Holy Catholic Church, Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious and the faithful. We pray for our diocese Nongstoin, our Bishop Wilbert, and all the priests, religious and the faithful.
We surrender before you our retreat center and all its forthcoming programs, especially the Bible Convention, inner healing retreats, and all other programs of this year. We pray for our fathers, Father Joby, Father Lijo, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus. We pray for our parish, all our parishioners, and all the forthcoming programs of our parish. We place before you our school, our teachers, students, and their parents. Jesus, let our presence in these centers bring blessing to the people around. Through our very life, many may come more closer to you. We ask your mercy upon all the warring countries, Israel, Iran, America, and all other places where there are wars are going on. Jesus, have mercy on them. Touch the hearts of all the leaders so that they will discern your will and they will take the proper decision for the betterment of the society and the people around. We pray for Lord, we place before you all the young boys and girls, those who are addicted to drinks, drugs, sex, pornography, and all other kinds of bad habits. We pray for the children, those who are wandering in the streets, those who have no one to look after, those who are abused, those who are kidnapped. We pray for the young boys and girls, those who are searching for their life partners, the jobless people, childless couples, the couples at the point of divorce, the sick at the point of death. We ask you, Lord, to extend your healing hand upon all the sick and the suffering, especially all those whom we know. Those who are in the hospital, those who are in the ICU, those who are bedridden at home, those who are suffering from cancer, HIV, AIDS, kidney, heart and liver problems, and all other kinds of problems. Jesus, you are the great physician. Extend your healing hand upon them and heal them from all kinds of their ailments, so that once again they may regain their health. We place before you all those who asked our prayers, especially all those who are joining us in this online service, surrendering all their heart desires of our heart, desires of all the people, those whom we promised our prayers, the intentions of our retreat center, placing everything at your feet. We raise our heart and hands and we praise together. Hallelujah. Hallelujah, 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 Amen. Koran Bakhuid Jisu. Tôi Sngi. Bo Maria Kaneravi Krista. Terwana Batachani. Hagakten. Pardon Crucifix. Amen. And your Lord Jesus Christ. Jinom la Jinom. Amen.